وقفت دموعي تسيل وقلبي بباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله leo chiko hapa ya Iburini Kharbad Dalfuri Kharibe. ما شاء الله mke huyu na wana awa maskini, ni mtu masakini, ni mtu na udibu, ni mtu rasulullah saidiwa kula wakati, lakini tena kula moi yao khadru msaidia na msaidie. Na leo rashin hii mnetelo mjana Afghanistan ukalanta katika moyo wa Amerika, na kula mezi wa Afghanistan huwapa watu mashaallah koisi mbili koisi inda brima chinampa mke huyu rashin mnetelo mjana na vila Afghanistan ujura msalam radhi mujitu nampa afya uko katika moyo wa Amerika. Rashin hii ndiye mnetelo inshallah, na kwa spend fanya mingi na marshaliza samafale baba udi ama ditore inshallah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today is Sunday, 19th of June 2022, 19th of Dhul Qa'dah 1443 Hijriya. It is TV Abu Karbah Hamish with you, and now we have come to this poor family. You can see this woman have a lot of children. She is needy and she is poor. She always wants people, Muhsin people, to help her, inshallah. And alhamdulillah, today we were brought here by our Muhsin brother, a brother who loves khair, a brother who's ready to help the poor and the needy Muslims every time. And it's not his first time to help. He helps every month, mashallah. He does it to the poor and the needy people, and now we have brought them this food package in front of you. Mashallah, it contains rice, it contains sugar, it contains flour, it contains dates, and you can see, and cooking oil, and shampoo, and Vimto for juice, and milk. Mashallah, powdered instant milk. Mashallah, shukran, jazakallah khairan. Our Muhsin brother, Afghanistan, you are doing great, and you are doing it for more than many. You have done it many times, mashallah, and we are expecting more from you, our brother, our Muhsin brother, Afghanistan. Shukran, jazakallah khairan. The first point is, inshallah, we would like Allah to accept this sadaqah from you, and inshallah, after that, inshallah, we would like Allah to do whatever khair is inside your intent that we don't know. It is between you and your Allah, inshallah. And this is the first family. We want to give to two poor families. This is the first family, and this is the second family we are going to see, inshallah, as soon as possible in the next video clip. Shukran, jazakallah khairan. And now, inshallah, I would like to give to my brother Baba Samafal Udi for 2 Somali kalimas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama maanta ay tahay maalin Axad ah, bisha Dhul Qa'dah ama bisha Sikaal 19 1446 kuna beegan 19 Juun 2022. waxaan u nimid xaafadan oo la yiraahdo xaafada Qaasim al-Baraawi ama darisla ah Dalfuro, hooska masaakiinka ah oo aruurtan oo leeyahay ay kurinayso, oo u talagalay ninka Afghanistan oo bil kasta 2 qoys oo u talagalay inuu raashin siiyo. waa raashinkii qoyskii koowaad waa kana aan siinayno, waa ujeedaan sida maana qaybaha maana hadkan oo maana la siinayo waxa kamid ah sokor, bariid, bur, saliid, anaboro, shaambo, binto, timir iyo caleen shaah. labadan bari waa ku moodayaan. waa ujeedaan aruurtan ujeedin waa aruur dhiban oo maana masaakiin ah, waa qoys danyar waay. anagana waxaa la yiri dadka danyarta ah ilaaliya oo maana hadda ana haysa mafalka Abu Karbah Hamish meeshii anaga loo sheego meesha ayaan u geynaa aan u kaalmeynaa oo aawinaa. hadda qoyskii koowaad waaye ninka Afghanistan oo dalka Mareykanka degan. jazakallahu khairan. adiga muhsiniinta waa kana adiga jazaan adiga ilaahay maana haga muhsiniinta amarka adiga iska leh, maadaama dadkan masaakiinta ugu tala gashay. haddana qoyskii labaad aadina waa 2 qoys waaye
خوش كي لبعض هدنا عن أبو بهنا إن شاء الله تعالى شما اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله. marka hadda waxaan rabaa insha Allah maamadan aan ku caawinay raashinkan in insha Allah ay lama kilmadood ay noo soo dayso oo ay u mahadceliso ninka la yiraahdo Afghanistan Muxsinka insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. walaalkay waxay ii soo booqtay adduunyo aakhir dambigood dambi waalidkood Allah ha dhaafo. horto nuur gadaashooda nuur hadoo la dhimada jidka hadka naba ilaahay adinka bishaare hadoo la nool adowka ilaahay adinka qowad bushiga ilaahay adinka qowad ninka ya Afghanistan Afghanistan Ahmad uday ilaahay khayr iyo ajraad ilaahay ha ku siiyo dambigood dambi waalidkood Allah ha dhaafo bushiga ilaahay ha qowad adowka ilaahay ha qowad meeshii soo jooga meeshii nabi Muhammad mari Allah ha ku dhigo dambigood dambi waalidkood Allah ha dhaafo. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. And now inshallah we want to go to the second family. Inshallah you are going to see as soon as possible inshallah. اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. And now we have come to the second poor family. This woman is a one-handed woman. She has a big problem with her hands. She is very poor. She does not get her daily food, mashallah. And we used to bring her every month from our Muhsin brother, Mr. Afghanistan. Mashallah, this woman knows you very well. She said, Wallahi, I'm expecting every month from Afghanistan something from him because I have children and I don't work. I don't have anywhere to go. So mashallah, Afghanistan, today you have made her very happy. Inshallah, she's going to express her feelings to you for in this video, inshallah. Thank you very much. May Allah accept it, Mr. Afghanistan, from you. As you have made these people happy, inshallah, may Allah make you happy in this world and in the world of hereafter, inshallah. Thank you very much. Jazakallahu khairan. May Allah accept it. May Allah put it forward to the mizan, in your mizan of hasanat. And may Allah make everything that it is inside your intent, whatever is khair. May Allah protect you with your family and your children, inshallah, Mr. Afghanistan. Shukran, jazakallahu khairan. And now I will give to Samaf Al-Udi for 2 Somali kalmas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام وأخوزكي لبات وأوتلا قالينك أفغانستان راشنكي واكنا محمدان ماما أنبياء لي هذا ونافوا قعنت نافوا كتهاي بكستا وصو حسوسنا مالانك أفغانستان جزاك الله خير إلهي ميزانك سوكو أدنا وحان سينا الجكس جمينينو. Mashallah, chiko hoisi ya pili samahina mbili wapaje Afghanistan hoisi mbili wapelo wapirima sote kwa mvene na wapili mke unaye ni mke nafa kole nimene katika channel yetu nimene mara nyingi chipelo chintu na Afghanistan netelelo rachi na Jerusalem radwe ni hoisi ya pili kina mbili na shtabkasa wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afghanistan inta salama خير إلى أسي أجر حسنات أول سكوب كرم إلى أسي أنا كان دتك وعمل فشت إلى أنا ريق من شاذن إلى عافيمات إلى أقوياء عذابا إلى أكخبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد مصطفى.
بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.